kona meuri tari wa mane wale ko te me toa nungongora no radio ang kuya ko meta kun te live today yo begin busmayan de tabes sika ko wa ya sen bung tai ikanya de yaro ko te pong po yaro ko ana tabes tesu de po kiane na ko ya iponga te makoro wa bu me tenua ke puna ne te bu me wo ta ku te kan ana ye iromi te tabes ata mosira wa ata bu ai kam nakarawa tay tamimi kam nakakawa kina mi tabes ni karuo pungin te na makaina te taidiki dan te taidiki ni makaroko te taidiki awar raw wani songira pangaya te pungi start men pungin tai ana no kan te pasado kon te tabes ya tabes in te tai ayo ai minus na rinna ko nun pusmaya na tabes in te tai ai sina tataro ni kaukira kita bora komena yai sakata po jawa waririk sina poperaga taro ni busia tamin tia sua bana ronira ina non pon te tabas asteri na konon tayo sa taro sini poi ko sika momo ko tamera tia sua ibukin nam tangira ko roi na koira ko sa ni kakawa kinira may mo te wiki ni karokua asa mangarin na ko na penam tabas sa yo tia sua sini poi ko diko sika roi ko ndi ki pakain nam pung ata po yo tia sua dita yai tamera sina wari kam tia ko antar me uriko ibugin busmayan nan tape sa yo tiaso sinene bono poi ko ni koroi do yo tiaso anu ngora sa pangar men nam tia kare na ko nangani te merurunga to korokoro te tauroi man te tere ko me ngo ke tamera mena iro ngai na te kinam tia angana ito ko nan tia kinam tia kana ko no mem kantani pai kai ara khani ko don Kristo Yesu angai ara wo rasa kameu amen ete kina no bana meruro kina te pai ara ini kakawaki kangai te kan te kari ke te kai nanon tiasua ya taya tadi uba mane uba te pai ara ini kakawaki nanon miau rang kai miau era ini kakawaki tiong yape na kon ari nanon tiasua sa taya te pai para ete pe ye tiasua sa taya te pai para poningai ya kete na roni meki ngana sinora te pokene karken bai ndongorong natam ye nanon tiasua giana tega tiasua are yesa nanga na kon natam mani yewa pa anaka kawakinna bangkana ariona na ye ta kahanga na kon andiki na koi kita kaboni bai sata ndongorong sata karangina natam mani yewa rikin te bure na koi ke pakai tiasua eta tai kana wan te kai hani ngana kam kanna akam namet ngana si mga pundi na ko de puga de baibara ana mai sina pete ndongorong ya na ko nan teaki na pete bayara ni kakawaki ibugin idan nanon panahan tia suang ke idan nanon tia su kana kamasan ngorong tauro ari ya ko dia kin de puga ni de mo tamuera de makoro de bumi ni meu te chaptan angana kam wara ka de ngorong an era ni ko ngora patauro ya kira na non panan jaso ye ina pena tega de brabe sari tamuera na kon tauro ita kuna ba erang kakawak pa na wari kia pakam na ngora na pente pare kam mena ye ang kana punya yang pai bara ko kauke na kon te poganit de mo tamuera de makor de bimel meu tiki bani wabu meu ta ku jakan eta ku tamuera si te pakina tangira ni karia ni kabuokaki karia na ko ironi ye oa me tangiran iran nanon panani ye hoa noria eroiro idiki te nanon teka na kon tekaria eroiro idiki te kan nongo teka na kon nenia sibu mane war dari wa mane anya na teka te brabi se tamu an roma te jasua ka uringa te uwe ari tauro erangin roiro idiki iran nanon panani ye hoa eroiro idiki tiong yabe na kon panani ye hoa Bro, sina nori di gibu tapi wai kan. Anak ko nan tuangi da tepai ara ini kakawa ke yo. Na non tiasu. Sina nora te bukan te akan da bekau. Te akan da bekau te makoro ne tenebui. Gibuna ni mewa no. Sina nora te bukan. Te akan da bekau te makoro tenebui an tara-tara ba na wari ke megai.
O kipuna ni meua no o taku tekana. Apene ni kataki ana teka tesua me aponi isaki. Punya tangaya akana oni mekin nangaya. O kakawo tikibu ani ono wan. Tai kara ana teka. Pa ka oni boiko. O kwa taki ba tisaki bengwe. Lori ama ka uring na peka de teka na peka. Tai kara ana teka tesua. Ro. Era ini kakawaki iran nanon panan tesua. Iran nanon panan yo. Sinagi kara. Ngana se mga nora na be. Tinudu dimensi kan sine mga nora kan tinudu dimensi. Tubuke ni maguri de makoro ni mewa. Aki puna wabu imeruwa itaku pe nang mende atiki boyo iromi akamarang na tay. Ay ko na naya katonga akamatong na pente tapare kamena ye. Ay taku tekana. Maguri de makoro ni mewa aki puna ni wabu imeruwa. O Pedro metan suasua. Ay kaya kan ikangai eriya iriki iran nanon tesua nakon iran nanon yo o meta. Wara dari wa manu. Anya te baya inang kan katere nanon tiasua era ini kakawag ba sinaponi na nanon tiasua sinanora te takapenen ni boke to kosis sinanora takapenen ni boke to kosis te makoro wabu me wo akipuna te bu me onu ay taku takana ituangi o meta ni kapenia akana ongo teka ni brabes ay kana teka te boki ay ngana erona te teka ay ngana eron teka ay kai jometa te menna nana teka te bewa o Jesua ena rona na pe kaina ipai ni kamemeti ai ka korea ki te kai ntepo ki ai ro sai kwa karina wanara sai kwa karina kanda pe kaura na kona non Jesua ngen na kona non nana teka Jesua te pai ara ni kakawa e kauringira te pai para ana teka Jesua ge nanon Jesua. Tira kan te pai sina karike si bangara me yende te yu. Sina nora te boga ni meta yu te makoro wabi me wanua. Te makoro wabi me wanua. O kibuna ni ani te bui me wanua di kaki ni karwa. Te bui me ruwa. Ai taku dakan. Ai ro ko Yesu ai tete na ko ye ni kangai. Yang anak kita makan ni kapenia ikarawa oyon nape mengaya akam nana ko ni ka kristania pota nambata ni kapenia na ko nanu naran tetame metenas metetame e roide onora kan de ki bone wabi ndeide iya bai deide iya pa anapene pa anakapene peike ituang kami intau kakau ngoroi teki bone wabi ndeide iya ba anak kapene peike ituang kami entau rau kwasan wale na tiaka Yesu ay tapu ay bar kwasan ngorong ni Yesu kwasan nuwaware ka karakinan Yesu ana makuri Yesu me aruna yon jepe arun na nariri na koya na potoro arun na nakaparapar ditabuare na koyay wasan wale kia gawai kosan ngongora eta ku Yesu imain wera kena ndeide iya pa anak kapene peike ituangin kami bai ni kapene aki ese Yesu tuangi apotor bai ni kapene aki ese Yesu ndeide niya bai ni kapene aki ese Yesu ni koroi pa nakakairi ya apotor kwasan ngorong ay kan ro era ini kakawaki patira te pai are ide Yesu yon jepe awai kan ne pai ai kasinari yai ni kakairi yai o ni katoto yai inari ki patepena ni katoto na koira pasina koroi o sina na kona ko yai o sinare ide yai naki karaka o naki mga rona o naki mga kakia ro seki temeni kangari asina kona ni mga rona o ni karaka o ni kakia na teka Yesu patepa yara ini kakawaki iran nanon panani Yehowa sinaira nanon panani Yehowa era ini kakawaki rong yap era ini kakawaki tiong yap ro iran nanon panani Yehowa punta kapena ni kakawaki yon pa ni kapena
sinaria ini mea wakin ngane ka ngai Joshua ta ikanna sinaria na ikanna ngane ka ngai Joshua tabua te bonga te tabes ke kona uringa te bonga tabes tabuia sa tabua te bonga tabes ngane ka ngai Joshua ani na no maka ni karukwa te toki ai na ka mea waki sa ke yaki na no maka tari wa manu e ka kawaki ira na no panani Joshua na ka ka i te ka ana te ka te betur me tan so eria idiki ira na no panani Joshua na kon ira na no panai o meta a kam na kapaya tari wa manu te tabari ko ngora me yei te tabari ko me meta ko me yei asina tataru ni kainira tamera Joshua sine boy ko sika momok nam te aka na ko ira ka uringira te tayo pa te pai ara ni ka kawa ki na meaura pun ongi a pera Joshua na ko im Joshua nda betai Joshua sita ko pa wana ra mera pe kaura a ko na ni ka guri ko Joshua me ngai esa ki Joshua pa ngai nda betai yo wana ra mera pe kaura ki sita ko pa sina ka guri ko ye sibun usi na kon jakanga me ngai ari ko ra pa Joshua nam te aka na ko nda yo a sibusi ko pokona ka ngai na no ra pa sina te buaki nam te aka ta bota bai par nora na no marina no na Joshua me am te aka pa tera ko te akin na ko ira Joshua pa tera ko suangira pa sina idia sibusi ko temera kona ka kora ira kona ka melungira pa sina ka peni na nora ndangira am te aka me na no Joshua ni kaniri idi ko ngai da merera me sibusi ko mi bubo kin ta mi meri rori pe na buokira sikau kina no te yo na ko im temera a sibusi ko ang kai di ta mi merori pa kai tar no ko im Kristo Yesu ngai ara wersa amen